Pitu karo 35 kan. 13.5, 16.5, 19.5. Karo 35. 13 karo 13. Nah, kok seduprak kayak Sewu ya? Telu pitu. Oh iya, ada beras ya? Itu ya. Berapa nih Mbak ini? Sana, sampai. Iya, sampai. Pas telas dulu kimut ke. Ada mana kemiri paling murah? Kemiri murah. Ya usah wae jadi gandeng-gandeng. 2.000 ora. Setengah kono. Ya Allah, ora Pak tuku kemiri ya wong sing nganggo kemiri. Adalah misal balahan ngono cucu. Betul dengan kasih. Oh, ini wadah. Banyak kan plastik itu tuh. Oh, iya nih, Mbak. Iya 5, Mbak. 5 karo 35. 5. Lah iki sih, Mbak. Beras. Apa? Oh, kata. Pira loro? 10.5. Kasih nih itu. Wes. Taruh to kan. Tahu karo tempe 5. Pitu karo 35, 10.5 kan. 13.5, 16.5, 19.5. Karo 35. 13 karo 13. Sama sewu. nah, kok seduprak kayak Sewu ya? Telu pitu. Oh iya, ada beras ya? Itu ya. Berapa nih Mbak ini? Sana, sampai. Iya, sampai. Pas telas dulu kimut ke. Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh nih. Makan. Ini misal biji macam-macam. Mbak boleh kali tuku mika. Oh, Mbak lu pak tuku mika. Ada ya wadahnya itu. Ya, wadahnya rapikan. Kalau gitu. Batang gula Mbak. Ya, Hai. Kau boleh. Iya, siapa ke? Sampean ya, Mbak? Aku juga. Mbak Epira, Mbak? 2.000 pelek. Pak Bun. Pasti nak. Bayar. Lele. Oh, ayam. Dijak sekilo kok. Ono ora? Setengah, Mbak. Met kurang kasih. luru kono pas setengah, Mbak. Sekilo. Endi? Lah nang dodol ora? Ora. Aku repah. Oh, wingi kon ra dodol. Heeh. Wingi pas. Ora ngerti ya. Oh, dicek kon ya. Coba. Awet wingi kon ra dodol. Rekute 2.000. Ya jare wingi ndak poso ora nang dodol kok misal.
Sampeyan berat dodol lho. Iya. Ora. Tidak pergi ya. Seneng kan? Sing ketut anak lanang ki apa no? Iya.